mperehe mvuga iki ndeka iki murahariko. Iyi ni channel y'abasirimu. Wowe utarakora subscribe wakanda subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo tujye uploadinga video ujye uyibona mu ba mbere. Uyu munsi tugiye kuganira ku bitaramo bya muzika bikomeye ku isi, uko bitegurwa ndetse n'akayabo byinjiza n'amahirwe bizanira abahanzi. Ibitaramo bya muzika bikomeye ku isi ni bimwe mu bikorwa by'imyidagaduro bikurura imbaga y'abantu baturutse imihanda yose. Ni naho abahanzi ba muzika bahurira n'abahanzi bakomeye bagasusurutswa mu bitaramo biba biteguye mu buryo bwihariye. Muri ibyo bitaramo Coachella, Glastonbury, Tomorrowland, Afro Nation na Rolling Loud ni bimwe mu bikomeye cyane kandi byinjiza amafaranga menshi buri mwaka. Ibitaramo bikunzwe cyane ku isi. Ibitaramo bikomeye bikurura abantu ibihumbi n'ibihumbi, bikaba amahirwe ku bahanzi yo kwigaragariza kwagura igikundiro cyabo. Icyitwa Coachella kibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni kimwe mu byimena, kikaba kizwiho guhuriza hamwe abahanzi bakomeye bo mu njyana zitandukanye. Glastonbury icyo kibera mu Bwongereza, kikaba kimaze imyaka myinshi kigaragaza nk'ikirenze igitaramo gisanzwe kiba iserukiramuco rifite amateka akomeye. Nka Coachella ni iserukiramuco rikorwa mu byumweru bibiri bikurikiranye muri California, rigakurura abarenga 250,000 buri mwaka. Mu 2023 byinjije asaga miliyoni 117 z'amadolari ya Amerika. Abahanzi bakomeye babitumirwamo harimo Beyonce, Billie Eilish, Blackpink ndetse n'abandi. Glastonbury nacyo ni igitaramo kibera mu Bwongereza, cyatangiye mu 1970, kikaba kitabirwa n'abarenga 210,000 buri mwaka. Mu 2022 cyinjije miliyoni zirenga 80 z'amadolari. Abahanzi nka Elton John, Arctic Monkeys na Lizzo bakiririmbamo. Mu myaka itandukanye, Tomorrowland niryo serukiramuco rya EDM riba mu byumweru bibiri, nabyo rikitabirwa n'abakunzi ba muzika basaga 400,000. Mu 2022 ryinjije miliyoni 150 z'amadolari. Abahanzi nka David Guetta, Martin Garrix na Tiesto bakunze kuririmbamo. Uko ibi bitaramo bitegurwa ndetse n'akayabo byinjiza. Gutunganya igitaramo gikomeye cyane bisaba kwitegura igihe kirekire, haba mu gutoranya abahanzi bihariye ndetse n'abazaririmbamo ndetse n'ibindi bikorwa bifasha igitaramo kugenda neza kubera uburyo biba bikunzwe. Amatike y'ibitaramo nka Coachella ashobora kugurwa akayabo ndetse akarangira mu minota mike. Ibitaramo nka Tomorrowland nibyo bifite ibisabwa bidasanzwe, aho abitabiriye bagomba kwishyura amafaranga atari make kugira ngo babone uko binjira ndetse banishimire ibindi bikorwa bijyana nabyo. Nko kuri Coachella, kuyitegura bisaba igishoro kinini kiri hagati ya miliyoni 25 ndetse na 50 z'amadolari ya Amerika. Mu 2023 itike imwe yo kwinjira muri iki gitaramo yaguraga hagati y'amadolari 499 ya Amerika ndetse n'ibihumbi 9. Ni mu gihe mu gitaramo cya Glastonbury amatike yaguraga amadolari 335 mu 2023 yarangiye mu minota itageze kuri 60. Ni isaha nyuma y'uko hafunguwe urubuga rwo kuguriraho amatike muri uwo mwaka, yakinjize miliyoni 80 z'amadolari ya Amerika. Kuba umuhanzi yataramira muri ibi bitaramo ni intambwe ikomeye mu rugendo rwe rwa muzika. Ni naho yigaragariza imbaga y'abantu bakunda umuziki kandi akagira amahirwe yo kwigarurira abafana bashya. Ibitaramo nka Rolling Loud byibanda cyane kuri hip hop, murabyumva namwe.
Rolling Loud bimaze gufasha abahanzi benshi kwagura igikundiro cyabo no kubona amasezerano y'ibikoranire n'ibigo bikomeye mu muziki. Afro Nation ibera muri Portugal n'ahandi hatandukanye ni umwanya w'ingenzi wo kumenyekanisha umuziki wa Afurika ku rwego mpuzamahanga. Nka Beyonce, ibi bitaramo bikomeye byatumye azana impinduka ikomeye mu bitaramo by'abagore muri muzika, mu gihe Blackpink, itsinda ryo muri Korea y'Epfo, ryigaruriye abakunzi ba muzika ku rwego mpuzamahanga nyuma yo gutarama muri Coachella. Ibitaramo nka Afro Nation ndetse na Rolling Loud byahinduye umusingi ukomeye wo kumenyekanisha abahanzi bashya no guteza imbere injyana zitandukanye. Iri serukiramuco ribera muri Portugal ndetse no muri Ghana rikaba ryaragize uruhare mu gukundisha isi umuziki wa Afrobeat. Abahanzi nka Burna Boy, Wizkid ndetse na Davido baririmbye muri iri serukiramuco, byongera igikundiro cyabo ku ruhando mpuzamahanga. Rolling Loud ni kimwe mu bitaramo bikomeye bya hip hop ku isi, aho abahanzi nka Travis Scott, Lil Uzi Vert ndetse na Cardi B n'abandi bagiye batandukanye bataramiye bagakuramo umusaruro ukomeye. Ibyo bisobanuye mu mwihariko wa muzika. Ibitaramo bikomeye ku isi ahantu abantu bajyanwa no kwishimisha gusa, ahubwo ni n'ubucuruzi bukomeye, aho abategura ibitaramo, abahanzi, abacuruzi ndetse n'ibigo bikomeye bungukira cyane muri ibi bikorwa kuri muzika. Ni uburyo bwo gufasha abahanzi gukomeza kwagura impano zabo, kubona amafaranga atubutse no kugira izina rikomeye ku rwego rw'isi. Mu gihe isi ikomeje gutera imbere, ibitaramo bya muzika bikomeza kugira uruhare runini mu gutuma abahanzi bagira ingufu mu ruganda rwa muzika. Bikaba kandi umwanya mwiza wo guhuza abantu banyuranye bakunda umuziki mu njyana zose zigiye zitandukanye. Mwakoze kudutiza amatwi. Iyi ni channel y'abasirimu, nta gushidikanya nimba warakanze subscribe uri mu muryango w'abasirimu. Nge nari Kabengera. Ciao.